a rapele ra ka leina le le maatla la morena Jesu Kriste morena wa rona re bitsa ina la gago kgosi ya kgalalelo jaaka re simolola tiro modimo wa rona e re sale re emetse kgosi ya kgalalelo mme re ya go laletsa modimo wa rona ntate gore goga go re etelela pele kgosi ya kgalalelo modimo wa rona ntate ka lebitso le le maatla la morena Jesu re tsholetsa leina la gago re boka wena re galaletsa wena morena rara re ba re go leboga le ka botswana bo moswa rara kgosi ya kgalalelo e le ruri botswana ke wa gago le botlalo jotlhe jwa gagwe re ya mo tsholetsa le mo mosong ona rara kgosi ya kgalalelo re laola dikgoro tsa lehelo lena go tsholetsegela wena kgosi ya kgalalelo go tsena ka tsone go tla o re goga maikelelo a gago go rata ga gago go a diragala mo lehelong lena jaaka go ntse ko le godimong rara ka leina le le maatla la morena Jesu re ya rapela re ya go tsholetsa re ya go boka re ya go galaletsa re ya go obamela modimo wa rona ntate kgosi ya kgalalelo ha o le teng go na le boitumelo go na le kagiso rara kgosi ya kgalalelo go na le go rorisa go na le go galaletsa modimo wa rona ntate ka leina la Jesu Kriste re ya go lemoga mo go tse tsotlhe tse di tla diragalang hano ka Jesu Kriste moloki wa rona re ya rapela amen. Re a leboga moruti le ka tsa manno a lona bagetso bagetso tla re tseng sebaka se re le dumedise re tla nna le sebaka sa go itse gore baeng ba ene gore re na le bone mo mosong wa gompieno ke bomang mme sa rona mo nakong ya gompieno ke go le ikitsisi gore re bomang ke nna Tumisang Mothei ke mongwe wa batsamaisi ba thulaganyo ya tsatsi la gompieno ye hapegileng ya go ka amogela kgosi kgolo ya ga Mmangwato kgosi Kgama wa bone mme ga ke no sibagetso ke na le kgaitsedi ya ka e leng gore le ene re tle re ntse re thusanya go ka tsamaisa tiro ye mme go itse yone moathudi mme jaanong re tla kopa gore e re ga re ntse re tsweletse jaana re tle re tsamaye re utlwana re tle re tsamaye re reetsana gore re ska ra itana tsebe gore re tle re tseye melaetsa yotlhe ya botlhokwa ka tlhamallo ke yone kopo a rona e leng gore le rona e tla re tlhogaletsa tiro ya tsatsi la gompieno lenaneo la tswelela bagaetso re sologetse go hiwa le go kola kgothatso ke moruti Beleme ha le teng o ka tsamaela ka kwano mme tare re santse re moemetse yana re kope molaodi wa kgaolo mme Angelina Lano Bakoko go tla gore itse baeng ba re nang le bone mo tsatsing la gompieno tsatsi le le hapegileng le molaodi ka leboga batsamaisa tiro ba tsatsi la gompieno go na le seemo sa phigo le mosese ka kwa mme ke tse sebaka se ke tlotle ke be ke dumedise mo thusa tautona wa lehatshe la Botswana mo tsamaisa dipuisano ya parlamente tautona wa pele wa lehatshe la Botswana matona a puso a leng hano magosi balaledi wa botlhe ke a le dumedisa ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu ne ke re ke a dumedisa ko godimo ko ke tse sebaka se ke le itsisi balalediwa ba rona le bagolo le baeng botlhe ba ba leng ka kwano mme ya ka e le matshwanedi ke simolole ka go le kaela mothusa tautona wa lefatshe la Botswana yo e leng mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya ga Borone Bonington Borwa motlotlegi Nkosinathi Ndaba Gaolatlhe ke a leboga yo ona ke le kaele gape motsamaisa dipuisano tsa parlamente ya lehatshe la rona la Botswana motlotlegi Dithapelo ke o rapetse. Thank you very much Mr. Speaker.
ke le kaela gape batho betshogano tautona wa lehatshe la Botswana wa pele e le wa bone ebile le kgosikgolo wa ga Mmangwato Lieutenant General Dr. Seretse Khama Ian Khama. Thank you, Your Excellency. Mo baeng ba rona re na le tona wa ofisi ya ga tautona ebile e le mo parlamente yo itlhophetsweng motlotlegi moeti Sisa Mwasa. Thank you very much, my minister. Ke le kaele tona wa dikgaolo le tsa ngao ebile e le mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Madinare. Ha le utlwe me ba araba ba re ga ba utlwa ke se re go tobediwa ga kae bo maranyane kopa le baakanye ke le kaela gape hano tona wa dikgaolo le tsa ngwao ebile le mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Madinare motlotlefi ke Tlhalefile FC Motshegwa. Thank you very much, Honorable Minister. Go tswa mo lephateng la dithaeletsano le dithamo re na le motlotlegi David Tshere. Motlotlegi Tshere ke mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Mahalape Botlhaba. Ke tswelela gape ke le kaele matona ba leng hano re na le mothusa tona go tswa mo ofising ya ga tautona ebile le mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya ga Gaborone Bonington Bokone motlotlegi Maipelo Mophuting. Re na le mothusa tona wa tsa boatlhodi le ka go sešha magolegwa ebile le mo parlamente wa kgaolo ya Mahalape Botlhaba motlotlegi Justin Nyathanga. Ke a leboga my commandant. Re na hano le mothusa tona wa botsogo ebile le mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Natagweta motlotlegi Lawrence Okeditse. Sorry. Re na le mothusa tona wa papadi le tlhabololo dikgwebo ebile le mo parlamente wa kgaolo e re leng mo go yone ya Serwe Bokone motlotlegi Baratiwa Mathothe. Ke tse sebaka se ke le mogele batlotlegi mapalamente otlhe a leng hano ke itse gore go na le motlotlegi mo parlamente wa Serwe Bophirima Honorable Onale-Pelo Kidikilwe, Honorable Lape Tsolesedi ko Serwe South. Ke itsisitswe gape gore na le Honorable Sam Dirwa go tswa go Boteti wa Bophirima. Ke lemoga gape le mapalamente a pele a leng hano. Mo gare ga rona baetsho re na le Judge Advocate Sadiki Bonang. Re na le baeng ba gaetsho le ba ba tswang ko ntle ga lehatshe la rona mo gare ga rona go tswa ko the Kingdom of Eswatini we have His Royal Highness Prince Guduza. Thank you, Your Highness. Re na le gape hano le Prince Mitlakaifane. Thank you, Prince. I think I've tried. Re na le magosi ba gaetsho me ntetella motsamaisa tiro ke simolle ka ba ba tswang ko ntle. We have the Paramount Chief from KwaZulu Natal, Chief Langalibalele wa bobedi. Thank you very much, Khosi. We have the President of South African National Civic Organizations. Ke a leboga. Re na le Khosi Khari wa boraro. Re be re na le Khosi Tawana Moremi wa bobedi go tswa go Tawana. Re be re na le Khosi Lotla Moreng wa bobedi go tswa go Gamorolong.
re na le kgosi puso ga borone wa Batlokwa mme beng ba me yaka ke supile gore na le dikgosi hela go tswa ko Streisindam go tsena ko Chobe ko Shakawe ke kopa le ntetelele gore ke re dikgosi tsa mera le le mogabile re itumelela bolenteng ja lona ga gare ga rona re na le modulasetilo wa Ngwatoland Board re le segora ditanka re be re nna le moengwe mongwe gape wa rona go tswa ko lehatshe la Afrika Borwa Ambassador Bridget Motsepe. Thank you, Your Excellency. Let me also take this opportunity to acknowledge the presence of the members of the diplomatic corps. Thank you very much. Bagodi standing, but tlere ma councilora a ka jeno le a hitileng le lona ra le mogare le bogala bolenteng ja lona. Baruti botle le bo bishop ra le mogalotle re le bogala bolenteng ja lona. We also have the members of the royal family, Kisimoleka Marcus Taha. Madam Naledi Talia Kama, Madam Semani Taha. Re na le bora ngwana ga kgosi ba geso mme ba bantsinyana yana ke ta kopa ka boikokometso bora ngwane hela gore ke kae kgosi se di re nkgamane ke be ke le kaela kgosi Mokhushwane Sekgoma kgosi Phukuntsi Seeletso mme ya ka ne ke supile le bora ngwane hela lotlhe ke le mogahano le bahumagadi ba lona ba bega dikgang le lona ke a le lemoga ba ga Mmangwato le baeng ba re tshulugile mokgosi ke a le lemoga nna ke bidwa go te Angelina Leano Bakoko ke le molaodi wa kgaolo ke a le leboga ba tsamaisa tiro ra leboga molaodi mo nakong ya gompieno ba gaetsho ke tsile go kopa mogolo wa borangwane ba bogosi jwa ga Mmangwato ke kgosi Sidiegeng Khamane gore a tsamaele ka kwano ntate a te a re amogele mme ke kope ba marimba gore ba ipakanye e tare hela kgosi ha gologa e be ile gore sebaka ke sa bone kgosi ya go mahoko a me a makhutshwane batho betso pele ga tsothegela ke kopa ka boikokobetso le ka tlotlo go dumedisa mongami Seretse Khama Ian Khama a Seretse a Sekgoma a Khama a boraro dumela monga dumela mputi mme go sala tsamaiso morago le go thomaganya bagolo ka mokgwa wa tlwaelo kana ka mokgwa wa tshwanelo pele ke lemoga magareng a rona gore re na le mototeri mothusa Tautona la tsala Botswana Retso Ndaba Gaolati mototeri motsamaisa dipuisanyo tsa parlamentere di thapelwa go rapetse insarela ba tsa tsora ba bangwe ba teng kana ga ba yaka Tautona wa pelo a Nigeria tsora o teng ha kana ja
tautona boraro a lehatlhe la Botswana Rre go Ntebanye Mogae le mme Manametše. Matona a puso ka go thomagana ga bone le batotegi mapalamente. Modulasetulo wa ntwa ya dikgosi Re Kgosi Puso Gaborone, moeteledipele wa lekgotla la Setswana la ditsheko tsa Setswana tsa boikuelo e bong Raetsho Mothibelentse. Dikgosi tsotlhe tse di gano tse di tswang ko ntle ga kgaolo ga Mmangwato, dikgosi le dikgosana tsa mono ga Mmangwato, batotegi makhanselara, batotegi baemedi ba mahatlhase le ba ba mono Botswana, morahi otlhe wa ga Mmangwato le tšhaba ga Botswana ka kakaretso. Bagaetsho ke a le dumedisa ka pula le go la amogela mono ga Mmangwato. Ke bidiwa Sedire Nkgamane jaaka go boletse. Ke mongwe wa borangwana kgosikgolo ya rona. Ke ntse ke le motshwarela bogosi jaaka Mmangwato jaaka le itse e le thomo e ke neng ke neetswe ke mogolole ka ga molaong le ka ga morerong. Le lona Bangwato le ne la nkamogela. Ga ke senke go tsena thata mo kganneng ye, ke tla e togelela rangwane Mokhutshwane a Sekgoma ka go botlhokwa gore e tlhalose. Se ke ratang go se bua ka Mokhutshwane ke gore mongwe wa me ke lebogile. Ke itumeletse go nthoma le go ntshepa go tlhokomela morago wa gago le kgotla ya gago. O tswagela ka ngwaga wa 1988 go hitlhelela maloba ka 2022 jaanong re sa tlhole re itse gore go diragala eng. Ke o morago wa gago. Ga ise ko hereti. Motswana a re Kgositsotobolo yo lola matakale. Ga ise ke go ke dire kgotlhang epe. Le ga diphego di ne di ile tsa tsoga mo ga Mmangwato, ke itumelela go busetsa morago ga gago ko go wena. O tshwaraganye ke jaaka o bona go ntse gano tsatsi jeno, o sa le go nna jaana maloba o goroga mo gae Raetsho. Ba ga Mmangwato ke a le leboga.
le dirisantse le nna ka kagiso le lerato. Ga le ise le kwa le ntshosetse modumo. Ga le ise le kwa le nkopise thogo. Ke sone se ke neng ka kgona go dira thomo ya me ke thamaletse. Ka dinako tsotlhe ke ne ke rerisanya le mongwe wa me. Ke tsaya ditaelo di dikgakololo kwa go ene jaaka e le tshwanelo. Go ne go sena jaaka ke ka ditola kana ka di itlhokomolosa. Ke se ke neng ke se bolelela babusi ba nako eo gangwe le gape gore kgota ya ga Mmangwato e na le mongwe wa yone. Ke ene o ta nthayang a re busetsa kwano o dirile. Jaanong ke gone ke diretseng leeto, ke gone ke diretseng thomo. Ke buisetsa ngwana ga Seretse stilo sa gagwe. Ke jaaka ga ke le laela ba ga Mmangwato. Pula ba thobetse. Ana manzi stilo. Yeah, let him recover just here. Yeah, just for a while. Mr. Kid, I think as a proportion of the emergency You're bringing it back now. Yeah, because to avoid. The messages of the do it at the end of the 12 speakers. Yeah, not after each single one. Put it there, where you put the stand now. Yes. It's going to be at the radio. Yo ene le kgosi kana yo ne le motshwarelela kgosi tota wa bogosi jwa ga Mmangwato re se diegeng khamane yo le gore o sale a botswareletse jalo ka ngwaga wa 1979 mme ga toga jalo go ya ko ngwage wa 2022 mme o ne a ntsha pego hela tlhalosa gore moloetelo go ne go ntse ka tsela e ntseng ja le gone hela gore
o ne a dirisanya thata gape le bone ba e le gore ke borangwana bogosi hela ka tsela e ntseng jalo ke ka e le gore seemo se ntseng ka teng gone ka kwano ke supe jalo gore yone le rangwana a tsone tota o ne a supa jalo gore ka nako e ntse a eteletse pele jone bogosi kana a tshwareletse bogosi bangwato ba ne ba dirisanya le ene hela thata. He just confirmed that he has been the tribal authority, designated tribal authority of Khamangwatu for the period of time he indicated from 1988 in the absence of Khosi Kholo, who is his senior. And he was just expressing his delight that during his term, he had cooperation and absolute support from the tribe, from the royal house, and he just regretted that he had to leave office without due process and under unexplained circumstances. And he has left the issues around that occurrence to his younger brother, Khosi Mokhutswane Sekgoma. But he's happy today to hand back the throne to Khosi Kholo Serezakama Yen Khama, confirming that the tribe in Khamangwati is united behind Bogosi, and he is pleased that he has had this opportunity to serve. That is the summary of Khosi Khama's message. Ba santse ba motlamela ha batsadi le ka ba ha sebakanyana ba tle ba mme ha tshwanetseng go nna teng. Ke a leboga. Ke a go leboga re ka boa modimo. Batsadi re a tswella ka lenaneo la rona la letsatsi mme ke tla kopa gore ke la letse gape molaodi ka gona le ba ileng gore na re moragonyana ba goroge ka jalo ne re eletsa gore le bone re ba fe tlotla ya go ba lemoga. Molaodi. ke a leboga motsamaisa tiro bo rangwane ba ne ba nkgakolla ga gore mo tatelanong ya bone ke ka bo ke supile rangwane la Masea Khama ka ke eno motona mo go bone rangwane le Masea Khama ke kopa boitshwarelo rangwane mme gape ke boleletse gore re na le Bishop Modise go tswa ko kerekeng ya IPCC mo gare ga rona ka ko di-standing ka kwa ga ke itsise dikgosi ba ba ko godimo ba le ba re ga ba nkutlwa ke bitsa kgosi Malope go tswa kwa ga Maila Bobela mme ke ne ke mo lemogile ka o sala tsile maphakela ke a leboga motsamaisa tiro. Ke a leboga molaodi ba getso re na le badiragatsi ba ileng gore tla re ntse re tsweletse ka lenaneo la rona mo tsatsing la gompieno ba natihise letsatsi ke letsatsi la boitumelo ke letsatsi la kamogelo ke letsatsi le leng gore ke dumela le lona le tla tswa fa le na le menyenyo jaaka re seditse tiro ya rona letsatsi mme jaanong Afro Marimbo Band ke le fe sone sebaka seo sa gore ka bokhutshwanyane hela bo boleng teng e re ga re ntse re tsweletse ka lenaneo la rona e be le ka supa bothaga jwa lona Afro Marimba Band sebaka ke sa lona.
ra go kopa lehoko la borangwana kgosi ka bogosi ba ga Mangwato ra go kopa go utlwa haka kgosi Mokhutswane Sekgoma rre sebaka ke sa gago kgosi. Ke ka go ntseng ka teng jalo Maki Kobele botlhe ba ka thulaganyo e re e beilweng pele ba tlhokang tlotlo mme pele ga ke bua tsotlhe Make gadime Raetsho Muthusa Tautona Rendaba ko Sinati Gaolat ke a go ikobela Raetsho ke a go dumedisa ga ke senye go monate jang go alosa mongame o lemoga gore ke eng ke bua jalo ke ikobela gape ka gotlhe go sekgolo ya ga Mangwato ra rona mogolo ebong His Excellency former President Seretse Khama wa bone Lieutenant General Dr. Ian Seretse Khama ke re Raetsho ka boikobo jo bo kana ke a go lemoga ke a go dumedisa betso ga se nna mme ke sisimoga gore tla re ka moso ke kgwathiswe ka ngwa ke ile ka tlola kana ka tsa thulaganyo ka ha sa tshwannang ka teng a ke amogele ke buele hoko la sekgwale le reng protocol observed me mankena nkole ba le babedi le ha ke buile jalo ba ke tlhokang go ba ikobela ka ba ka supa lethabo la go ba bona ba le hame wa ntlha ke mme Bridget Motsepe ambassador ka tsotlhe tse re itseng Motswana o rile ma motho o tshwara thipa ka bogaleng
ke a go ikwabela mme ke a go dumedisa wa bobedi ke tla go sa leina nteng ke bue maemo ke moemedi wa ga Kgosikgolo ko Swatini ke a go ikwabela mongame ke a go leboga ke le thabo go go bona o tsile le botlhe ba humagatsana ba ona nabo a modimo le tsegwatsi mme ke buile jalo jaaka ke rile protocol observed ke boammaaruri ke letsatsi le letona le re ipelang ha mo lapeng o tsaletse ngwana boitumelo ja teng le lethabo la go tlamparela mphoe ke mo go golo thata go amogela seo se go haditsweng ka sone mme mo nakong e tšhaba yotlhe gano pele ga ke bua sepe le go eletsa dithotloetso tsotlhe tse nka kgonang go bua ka tsone ke eletsa go leteletsa pele mahoko a reng ke nako ya gore re itshekatsheke batshomi ba re self-introspection ke nako e le ruri ya gore re tsile go amogela phetogo e re ipelela phetogo e re ipelela ka ga tlase ga mekgwa le boitsholo le tsamaiso e re itseng ka ene ntse jang ka jalo a re ikgadime re lebeng thata batshomi betle ba re ethics ko re tsela tse re itshwereng ka tsone boineelo je re nang najo ditlwaelo tse re itseng ka tsone gore re ka moso go tele ka boammaaruri ne re ka gakgamala ga e se bone so ke ntlha e tshwantseng gore ga godimo ga boipelo jo bo kana-kana ntlha e re e tlotlomatse ya gore re itsewe jang ene re tlotla eng ya boraro e ke batlang kana bobedi ke batlang go bua ka ene ke justice wa itse mo botshelong a gona se se botlhoko jaaka go ikgatholosa boammaaruri gore mo boammaruring jo e re o lebaganye le go atlhola o atlhole ka tshwanelo go soka dirope ga go a siama mme rotlhe mo botshelong ja rona re lebagane nako tsotlhe ke go tsaya ditshwetso tsa go atlholana jaanong ntlha e botlhokwa gore mo go amogeleng le mo itshekatshekong ethics justice re di beye ko pele mme a bogelo ke batshomi betleng ba re compassion kutlwelano botlhoko kelelano go dibelana go lemoga makoa a rona le tsela e ko ntleng ga dipharologanyo kana e ka nna tse di lerweng ke dikgwetlho tse di teng tsa botshelo lehuma le letlhoko le tse di lerweng
ke boikgogomoso le boikgantsho jo bo etleng bo nne teng ka maemo a re a tshotseng gore a re ithapelele a Modimo a re tshegetse re amogele re ipela ka ga tlase ga temogoe a re ipeleng ba ga Mmangwato a re ipeleng Batswana na re ipeleng ka boammaaruri go amogela le go tlamparela diphetogo tse di teng ke tla loga ditemana di le pedi tse ke eletsang gore ka tsone re gopole tsela e re tswang ko go yone loeto le re le tsereng dipogisogo tse re ile ra di ralala le dinonogo tse Modimo ileng wa re di neela le thotloetso ya go lebalana melato a Modimo a nneng le rona ditemana tse ke eletsang gore mo puong ye ya me lo di setlhegele tsebe go itebatsa tsotlhe tsa bogologolo go eletsa gore a re bone lesedi re lebale lehihi le re tswang mo go lone mo Baebeleng ditemana dipedi ha re ka leba Isaiah 43:18 ya re se gakologelwe ditiragalo tsa bogologolo se tlhokomeleng tse di neng di diragala kgale a kagiso e nna le rona a re lebale ka boammaaruri tsa maloba ke tsa Modimo o tla re araba temana a bobedi e ke eletsang go garela go tshegela puo ya me e ntse le mo go Isaiah 42:9 ya re bonang dilo tsa pele di diragetse mme tse dintšha ke a lo di begela ke di bulelela e le tsa kgale mme di ise di dirale a kagiso e nne le rona a re itumelelese a re itshegetse ka magokoa ba ga Mmangwato Batswana ka kakaretso gore a re lebale tsa kgale Modimo tsotlhe ka letsogo la one kono o tla re neelang kgomotso kono o tla re tlhabanelang re na le dikgwetlho mo go saleng morago maitlamoa tse ke eletsang go taboga ka bogego mo go tsone go tla ntlha ya itshekatsheko ke lerato mahoko a Baebele a re rata monka wena jaaka o ithata nako gadime monka wena o ga tlase ga gago ke bona gore ke ba le kae ba ba tla buang ka kgololesego gore ke a go rata gadimanang ke utlwa gore a lo tla neelana thatong lo bo lo tshwarane ka mabogo tsatsi le o tla utlwang motho a kgwa mo molomong wa gagwe
mahoko a lekgobo, mahoko a kgethollo, mahoko a nyenyahatso e le ka boammaaruri o mo rapedise a bone kagiso mo go ene. Lehoko le lengwe leo ka reng ra le ikgatholosa le le supang tlhoka lerato. Tsatsi leo ta utlwa motho e re o mo dumedisa a ba re o mo kae, wa mo dumedisa ene o eteletsa gore o mo kae, ko re o setsa a simolotse go sekaseka, a go sekaseka ka maemo, a go sekaseka ka mmala o nannao le gore wa letsolegi a ke a tshwanetseng go bua nao. A selo se e nne lekgobo mo go rona re se lebale ka boammaaruri, a go rene lerato, a go rene kagiso, a re lebalane melato, mmuso a maloba wa mašokgwa le diphepeng. Ke tsaya gore o ile re mo nakong e ntšha a re e amogele re e tlamparele. Ga re itiri betso, ga se maikaelo a rona go bola ntho legogo, mme go botlhokwa go itsaya ka motlhala, go lemoga e le ruri gore ka ga tlase ga lerato le dikgwetlho le meleko e ne e le go lomela gore nne dithuto go emelana ka boammaaruri re tshegetswe. A ke re o itse gore ngwana ha a ka tshwara le bone le tuka, ha o morao re tshuthu ga a buse letsogo, mme ha o ka motlogela a o kgoma le bone le tukang ga a ka ke a tlhola a boelela. Jaanong ka jalo tse di re diragetseng di re dirageletseng e le ka boammaaruri re bana ba ba kgomileng le bone le tuka, re shile ha re shileng teng, mme ga re iletse gore go boelele. A ruri re gadime Modimo gore o re he puseletso, restoration ya tsotlhe tsa kgale tse di ileng tsa re latlhegela. A se nne sone se re se rapelelang gore ka boammaaruri re tle re agele re be re tshegele botswana o mošayo le diphetogo tse di šatse mo go ene. Botswana o mošwa, phetogo ya go amogela kgosi wa go tsalwa le go tla go amogela puso ya gagwe le taolo ya gagwe le bokaedi ya gagwe go gošwa. A re mo amogele, re mo akgole ka boitumelo. Ke buile jalo, konokono ya itshekwa-tsheko ya gape mo go rona ka boikobo yotlhe. Ke maikano otlhe a re itseng gore re tlhomilwe ra ba ra nna se re leng sone ka thotloetso ya mono a maikutloa kana maikanoa. Thotloetso ya ntlha ya maikanoa
ke boipelego, self-reliance. Motswana a re ke tla ja ga se ke jele. Mme ha o ka itebala wa ska wa ikaega ka dinonogo le dithata tsa gago go itirela, go le gantsi ditoro tsa go tsotlhe ke lehela. Mo leding la rona go gatelela se, ledi lengwe le lengwe la tshipi le ha o ka le ntsha mo pateng ya gago go kwadile le go gati ipelegeng. A ke re ke bua boammaaruri, ipelegeng. Se ke maitamo a e leng one pilara ya tswelediso pele ya puso e ntšhae, ya tswelediso pele ya bogosi jo re bo sologetseng ka kgosikgolo. A ka boammaaruri se re se galaletse, re be re eme ka puo e le nngwe hela gore re tlhotlheletse re be re rudise mono wa go ipelega. Ya bobedi, maikano a ke eletsang gore pele ga ke bua ka bo re itsheka-tsheka ka one ke boitshoko. O ka tsaya mothogo ha ke bua ka boitshoko, ke bua ka tolerance, ke bua ka e le boammaaruri, ke bua ka lehoko la sekgwa le le tereng perseverance. Re iphitlhela nako e nngwe re hela pelo re sa itshokele phenyo, mme kana ga e tle ka letsatsi. Phenyo e re mo go yone ya go lemoga puso e, phenyo e re mo go yone ya go lemoga kgosikgolo, ha re sena boitshoko re tla simolola go kgala le go hela pelo. A re itshokeleng phenyo, a re lopeng ka boammaaruri gore ntlha e kana maitamoa a re etelle pele gore ditshologetso tsotlhe tse di hapela ga rona e le boammaaruri di tle di dirale. A kagiso e nneng le lona. Ke boammaaruri ha nka bo re sa itshokela pogiso le dithoriso tse re di raletseng, re bone le la ntlha go bona o sutswa ka molomo a tlhobolo, re ka be re se ha re leng hang. Mme ka boammaaruri a re itshokele phenyo, a re senyatseng go nna bopelotelele. Mme se sengwe se se tona ke boineelo. Ka ntata a diphetogotse re na le boineelo go le kanang-kang. Wa itse gore phetogo nako e nngwe e tsala eng? E tsala go ngakalala,
resistance to change. Kore ka bomo o bo hapana le taolo. So ntlhae ke ntlha re tshwanetseng go e rapedisa e le ka boammaaruri. Mme la bohelo a re lopeng thata gore boitshwarellano e nne jone jo botona ka ke jone hala jo bo ka le reng phedi. Ra ipela la phetogo e mpšha, re ipela la bogosi jo bošwa. Jaanong potso ke gore kgosi ke mang? Ke kopa gore lo reetse ka natla. Kgosi jaaka ke buile, yo e leng ka tlholego, e le a birthright, ke Kgosi Kgama wa bone. Kgosi Kgama yo wa bone yo, e le morwa Seretse Kgama. Re tere re Seretse Kgama yo kwa bothano. Wa bobedi. Nako ya 1923 to 1925 ke yone re bonang puso ya ga Sekgoma wa bobedi. Sekgoma yo wa bobedi mo ntlong ya bana ba tsetso ba le babedi e le ene Sekgoma wa bobedi le Tshekedi Kgama yo ene le rangwanagwe. Sekgoma wa bobedi Tshekedi ke nako ya 1925 to 1950. Sekgoma yo e leng rragwe Seretse Kgama e ne le morwa Kgama wa boraro. Kgama wa boraro morwa Sekgoma wa ntlha. Sekgoma wa ntlha morwa Kgari a Kgama ntlha a Mathiba. Sekgoma yo wa boraro nako ya 1872 to 1923 re lemoga puso ya gagwe. Mo ntlong e ka motsala Sekgoma o na le matlo a le mmalwa. Mme mo ntlong yone ya ntlha e re bitsang ntlo ya ga Mmakgama e ne le ene Kgamane Seretse le Kebailele. Ba ke ba bitsang botlhe ke barwa Sekgoma a Kgari e le bo monnawe, mme ka tshwanelo yotlhe ya morero e ba lebane ka rrabo. Ka rrabo e le ene kgosi. Ra ipela e le ruri jaaka ke tlhalositse gore Kgari e ne le morwa Kgama wa ntlha a Mathiba a Moleta a Makgasana a Kisitile a Madirana a Serogola a Tamasiga a Molwa a Ngwato a Masilo a Malope. E ke yone thulaganyo e re itseng
ka bogosi ja ga Mmangwato. Mme ke eletsa gore go se ka ga nna ope yo o timelang ka ele ka boammaaruri bogosi bo ntse jalo. A kagiso e neng le rona a se nne sone se se re supegetsang tsamaiso yotlhe ya bogosi. Ntlo ya ga Kgama ke yone ntlo ya bogosi a kagiso e neng le rona. Go gontsi mo nkabong ke go bua mme nako ga e ntete mme tsa ntsie thulaganyo ya bogosi ya ga Mmangwato a Modimo a nne le lona. Ke a leboga. Ke a rubagantsa ke. Le Kgosi Mokhutswane Sekgoma yo e le gore o na ntsha lehoko tota jalo le le gore le itebagantse le bone Bangwato ga mmogo le kgosi kgolo ya bone. O na supa jalo ka dilo tse di harologaneng mme dingwe tsa di gateletseng thata e ne e le gone hela gore ponelopele ke sone se se botlhokwa sa se kopa jalo mo Bangwato gore ba bone thata lesedi go na le lefifi. O na kopa gape Bangwato go tswelela ka mowa wa go itshwarelana ba lebale ka tse di setsekile tsa ba diragalela mo matshelong a bone ba tse letsatsi la gompieno go gatela pele jaaka ba setse ba amogela semmuso kgosi kgolo ya bone. O na kopa gape gore Bangwato presentation here today that he considers this a time of celebration for the restoration of Mangwato with respect to the principles of ethics, culture, and traditions that have always characterized the tribe here. He also speaks of justice, where he says everybody ought to speak against injustice, that in human relations should be of paramount importance, and cautions that fame and position should never blind anybody to tolerance and empathy, and to consider others before ourselves, over whom you may have authority. And in the context of all that has taken place in Mangwato, that has caused grave unhappiness, he considers this the time for all of you to heal and to move forward. But he notes the challenges to these noble ideas, being to sincerely and genuinely show love to one another without expecting anything in return. And he prays that, he cautions or advises that we all must pray, or you must pray, for those that may persecute, despise, or speak ill of you, who may judge you on the basis of ethnicity, the color of your skin, or tribal affiliation. He presents that Mangwato has emerged from a period of despotic regime and wishes that that period should be left behind, should remain dead and buried in the rubbish heap of history. Never shall it be that we return to a period like that. In conclusion, Kgosi Mokhutswane wants to welcome Kgosi Kgolo in the new Botswana and wish him well, and stand ready as Morahi to play your role to support Kgosi Kgolo ya lona. He says it's time to take up the founding principles of Ipelegeng as a nation, the principles
that will guarantee you victory and success if you are prepared to persevere and to wait. And this is how, in his view, you were able to overcome the period in the face of threats with rifle fire on an innocent Morai. And in conclusion, he just gave the lineage and hierarchy of Bogosi in Khamangwatu. Thank you. Ra go leboga re ka boa modimo re tle re leboge gape kgosi Mokhutswane Sekgoma ra agela mafoko a gago mosako mo ngwame mafoko a kutlwisisano le tshwaragano mo setšhabeng ra go leboga mma batho mme jaanong ba gaetsho ne ke eletsa segolobogolo ba bega dikgang ba e leng gore re fano re ka tlhatswa dikgang tse e leng gore re ntse re kopana le tsone mo maranyaneng bangwe ba sa kape sentle se e leng gore ne se sa tswa go diragala tota go boeletsa mo boammaruring ka ne kgosi a bua ke selo se se botlhokwa jaanong ne re le kudise seemo se e leng gore ne le bona se diragala kgante jaana ka go tlhoka lesego ka go tlhoka go gata sentle kgosi Sidiege Khamane o ne a go bala mme se mo go kalo ba gaetsho ne ra bona ba tsiboga ba dithuso tsa potlako mme ba mosidila mme ebile o setse a boetse ko mannong a gagwe ne re batlilela gore kganye re tlhatswe ba gaetsho ba bega dikgang ba ba fano ke tla kopa gore seemo seo le se laole le se tlhatswe le se tlhamalatse mme jaanong ka go rialo re na le baeng jaaka ntse re tla re kaya ba e leng gore bangwe ba gaufi ba tswa ba le kgakala mme ba tsile mo tirong e hapegileng ye magosi ba e leng gore ba fano le ba e leng gore ba tsile ka thomo a magosi a mangwe ke tla bo ke le file sebaka sa gore le role melaetsa e leng gore le tla ka yone go se kapa mantswe hape jana hale se e leng gore ke tla eletsa le ka tsamaela go sone ka bokhutshwane bo bo leng teng re tla kopa gore le role melaetsa e leng gore le tla ka yone ka boikokobetso magosi le ba e leng gore ba tla ka melaetsa ye go kailweng gore ke a tiro yone e hapegileng ye ke tla kopa ka bofefo bo bo leng teng ka boikokobetso gore le tsamaele ha dikapa mantsweng tse di ha moragonyana tsele ka go latelana ga lona ka go tlhomagana ga lona re tle re amogele melaetsa e leng gore le tla le phuthetse mo tsatsing la gompieno magosi a mogae ba e leng gore lefano re tla kopa le thulaganye seemo seo ka bofefonyana re tle re tswelele ka lenaneo la rona e tla re santse re letile jalo ke tle ke laletse ke ka ga go ntseng ka teng e le gore yaanong go a go tsena melaetsa e le gore o ta gakologela gore go laleditswe magosi kana merafi hela ka go harologana le hatse ka bophara le mo sadeke ka go harologana jalo mme jaanong ke nako ya gore ba ye go tsa melaetsa jaaka setse ba ipakanyetsa gone gore ba te ba role melaetsa ya bone a e ka tswa le melaetsa hela e lebaganeng le kgosi kgolo kana e le melaetsa e lebaganeng le morafi wa Bangwatu ke melaetsa e tswang jalo mo merafing e harologane ke supe gone ha gore magareng ga ba ba tsileng gone ha ke boemedi jwa bogosi go tswa ko le ha tsela e Swatini ba te gone ha ba emedi gape ba bogosi go tswa ko Phokeng ko South Africa le bone go lebega ba e le gore le bone ba teng gone ha totabile ka go tlhalosiwang ka te bangwe re setse re ba bonye ke tlhalositse jalo gore ba dikereke le bone ba tsile kereke go tswa South Africa ya
International Pentecost Holiness Church IPHC e emetswe jalo ke Comforter TS Modise kana moemedi TS Modise go tswa jalo gone ka ko South Africa ke ka ile gore go ntse ka teng gone ka kwano Batswana ba tsile ba paretse moleto o ke moleto wa bogosi ke moleto o kopantse ngwao ke moleto o kopantse ngwao ya Setswana tota jaaka itsege mme jaaka o bona Dr. Form a tsena ke ka go ntseng ka teng ka kwano go ra gore go a go tsena jalo Dr. Vom yo e le gore o itsege jalo ka dipina tse di harologaneng tse gantsi thata a di binang gone mo meletong ka go harologana meleto ya go nna jaana jaaka o bona ba apere makgabe jalo a Setswana ke tlhalositse gore moleto o ka kwano gone mo Serowe Sports Complex ke moleto e le gore ke moleto wa bogosi ke moleto wa Setswana mme kapare yone e le gore ba diragatse ba isupa ga gompieko le bao hela ba ba tsileng ke gone go ta go supa gore go itumeletse jalo moleto wa Setswana mothoetso Motswana ko gae ke go gakolole gape gore re bega jaana kana re gasa jaana ka thamalalo re le mo lebale legolo le mo Serowe tota le bidiwa go te Serowe Sports Complex leina la moleto e le gone go amogela semmuso tota kgosi kgolo ya Bangwato kgosi Ian Seretse Khama yo e le gore ke wa bo nne tota yo e le gore jaano o boela mo setilong sa gagwe setilo se e le gore o sale a beilwe mo go sone ka di 5 tsa ga May ka ngwaga wa 1979 ka nako eo a neng a dira jalo ko sesoleng sa Botswana mme a togela jalo bangwe ba tswelela ba mo tshwarelela jone bogosi jo mme ke ka ha ile gore go ntse ka teng gone ka kwano moleto o tsweletse ke ntse ke supa jalo gore ba lalediwa ke tanantse ke ba go nopolela ka bongwe gore ke bona bahe gone ka kwano mme ke bona ile gore mme Bridget Motsepe le ene o teng gone ha o tsile jalo go tswa gone ka ko South Africa tota mme ke bona gape ba lelapa lo ra Khama le bone ba tsile ka dipalo tse dintsi re bona di ambassador tota kana ba emedi ba mahatsha sele mo lehatshe leno la Botswana le bone ba gorogile mme ke ka ile gore go ntse ka te ke tlhalositse gore ke letsatsi le tana le jaananyana gale mme go tswa ga go ya nako ya dijo tsa motshegare go ra gore go tabe go tswelela gone dipuisano yana kana re retsa gone gore bagolo ba tabe ba bua ka tsela e ntseng jang magare ga di-speech tse di tshwanetse gore di buiwe re sologetse go utwa jalo ka mothusa taotona re Ndabagaolathe le ene re te re utwe gore o tshwere molaetsa ofe mo letsatsi la gompieko mme e re morago gone go re ta utwa gape le hoko kana molaetsa jalo go tswa go kgosi kgolo wa Bangwato kgosi Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama gore ene o tshwaretse morafi wa gagwe eng se ile gore gongwe o eletsa gore a ka ba etelela pele ka sone kana sepehela se ile gore gongwe o eletsa gore morahi wa gagwe o ka utwa mo go ene dingwe tse ile gore di teng gone ka kwano ke tsamaiso e le gore teng gone ha re bona jalo ba
ba ile gore ke ba bodiragatsi go na le ba ile gore ba tswa jalo ka ko Streisandam ba mmino wa polka o ile gore wa itse gore Kgosikgolo o tlwaelesegile ka one gone ka kwano ke ka ile gore go ntse ka teng mme ke ka ile gore di tsamaiso di tsweletse ka kwano e bile go supa la ile gore mmino o ta tswelela o le montsi hela thata kgante jana ha le ne ra utwa Kgosi Mokhutswane Sekgoma ana thalosa jalo gore bogosi jwa ga Mangwato tota bo tswa kae kgakala jwa tsone na supa jalo ka dingwaga tsa bo 1925 ka kwa gore bo ne bo tshwerwe ka tsela e ntseng ja le gore ke mang yo e le gore gongwe o na bo tshwere jalo a bo thamalatsa gore kgosi ke mang mo tsatsi la gompieno go tsoga pele ka gore o supa jalo gore go ne go na le ketsaetsego e harologaneng jalo e le gore bangwe ba ne ba etsaetsega gore mme sente Kgosikgolo wa Bangwato ke mang mme na supa jalo re bona ene Kgosikgolo Lieutenant General Seretse Khama Kgama e le eno e le gore jano o boela mo setilong sa bogosi dipina le tsone di tsweletse ka kwano go opelwa dipina tsa Setswana batho ba tsile ka dipalo tse dintsi go tetse ka kwano go stadium go rile ha ile gore batho ba ntsente go bona la hela jalo gore gora gore bontsi jwa Bangwato jalo ba ne ba nyoretse tota emeleto ya go nna jana go bona kgosi ya bone a boela jalo gone mo setilong ke moleto e le gore Bangwato ba supa jalo gore ba batla go o kwala jalo mo ditsong tsa bone ke moleto e le gore ba dumela jalo gore o ka ba rekisa botoka tota moleto ke moleto e le gore ba dumela jalo gore o ka ba golaganya le morahi o mongwe sengwe se se builweng gape ke Kgosi Mokhutswane Sekgoma o na supa jalo gone gore ke nako ya gore Bangwato ba ikemele ka dinao ba ipelege ba tswe ka methale e harologaneng ya go etshetsa le hela go bona gore ba dira ka tsela e ntseng ja mme ke ka ile gore re ntse ka teng gone ka kwano ra go amogela jalo ba ile gore ba teng gongwe re utwe gore ba tsamaya ka tsela e ntseng ja go neha mme ke supegela gore letsatsi lone ntse le tsweletse ke nako tse ile gore ke nako tsa letsatsi tota mme le teme ba ha ba iponetsa ba Bangwato ba tsile ka dipalo tsa bone tse dintsi go simolola hela ka banana tota go helela ka bagolo ke gone ka ile teme gompieko ke a go tsa monana yo ile gore le ene o tsile kwano go ta gore tlhalosetsa a tumela ha mme ke a go tsa mme ke se go le saso yo ile gore ene ke monana tota gone mo kgaolo ya ga Mangwato ye mme le saso ke a go amogela mo BTV News dumela ra Betenemando okay nya mme ka go ntseng ka te ke a go bona o kgabile o tsile o aparetse moleto o apere dio tsa kana ka apare ya Setswana jalo maikuto ke a ntseng ja gompieko mo go lona hela o emetse banana re itumetse hela thata re le bana ba ga Mangwato ke tsatsi e leng gore ke la ditso ke la ntha re bona go diragala ka gore tota re ntse re go se monate mo go rona ntse go se monate go simoleng ka 2021 re tsamaya ra simola ra dira dikomiti tse go teng banana ba ba la kgosi ne ra le komiti go banna ba la kgosi ile banna ba ileng gore itamile gore la kgosi ya rona mo ga Mangwato re batla re Kgosikgolo ya rona a boele Botswana mme re tsamile ka dikgwetho hela thata tse dintsintsi tse ileng gore ne re tsamaya re batla go tsena mo dikgoteng go le thata go tsena mo dikgoteng batsedi ba rona ba tshwarwa ba bangwe ba tsamaya ba mo dipatele gompienoana ba ile ba nna le mathata a dipatela mme hela at the end of the day re itumetse ka gore kgosi ya rona ke e buile kgosi ya rona gompieno go tsena mo teng ga kgotha we are so happy le go tswa go borangwana Kgosi Mokhutswane Sekgoma o na supa jalo gore ke nako ya no ya gore morahi wa Bangwato o ipelege o simolole go ikemela ka dinao o dirisanye sente mo le merahi e mengwe ka kakaretso maikaelelo a lona le banana ka gore ke lona ba le tabele sala le ngwao ya Sengwato le na le eng se ile gore ke mo phutholana wa lona go tswelela pele hela le godisa morafi wa lona re batla go tswelela re dirisa dio tsotlhe tse e leng gore tsa borangwane ba re di bolelelang re tsamaya re saela dio tsa Setswana morago go sena go payang gore sala teng re batla go thabolla tsotlhe tse e leng gore ka di kgona re le banana ba ga Mangwato ke a go leboga lesaso tsa mawa go ipela mme ke a lebogang tate ke me lesaso e le gore ene ke mongwe wa banana gone ka kwano mme ke a go buisana le re Rasebolae Khamane yo e le gore ene ke rangwane gone mo go bogosi re Khamane ka go amogela mo BTV News ke a leboga Raeso re ntse re go bona ha isa le malatsi a simolola go ipakanyetsa moleto Batswana ba tsile ka dipalo tse dintsi e se Batswana hela le merahe mengwe ka kakaretso
Raitso ke ra ngwana kgosi kgolo ya ga Mmangwato. Nna ke bidiwa Rasebolai mo Jampo Khamane. Ra re hano tsatsi leno e le moleto wa go amogela kgosi kgolo ya ga Mmangwato go boela mo setirong sa gagwe se se mo lebanyeng. E na re ka di 5 tsa ga May 1979 a bewa mo re morwae a nama a tshwere tiro ena ya etseng sekweleng ya e dirileng ka bokgabane e le Ramasole ka nako ene santse le brigadier mme a boa go dira tiro ya sesole go ithela ba ya go dipolotiking ra tsa di heditseng ka 2008 gongwe ke supe ha gore o le rangwana kgosigolo ngwao ye le tshegeditse ya a gona le sengwe se e le gore kana mafelo mangwe a ile gore gongwe ke di museum ya lo kana sepe hela se e le gore le se tshwere gompieko mo go tangible culture ka sekgwa se e le gore gongwe se teng e re gongwe ba eng ka ba tsile yana go tsweng ha gongwe le ba tsamaise le motse jalo le go ba bontsha teng go ntse ya lo rra re na le ko re na le yone museum wa rona rra o teng gone mo Serowe o ka one rra o tshwere ditso tsotlhe tsa ba ga Mmangwato le dio ya ka o bua dio tse di tangible ya ka le gone mabita a bogosi ja ga Mmangwato re na le one rra mono a babale a tlhokometsweng hela thata re na le dio tse dintsi tse di amanang le tsa ngwao tse bile re tswang go tsweng hano ya namo ya ka ene go se kgolwana a boela mo setilong sa gwana tse ra go di tsweledisang le go di godisa le go rekisa ditso gore batho ba ba tswang konte ba tle go bona bontenyane ja ditso tsa ga Mmangwato tse re tla di rulaganyang sente go togeng hana maloba ko mahalaphe tautona advocate Duma Boko ona supa jalo gore ke nako yano ya gore dingwao di ikemele di kwale dibuka ka dingwao tsa bone bile dingwao tse le diteme tsa bone di ka buiwa mo di radio le mo di television lona le Bangwato ka kwano le pakantse go le kae go documenta ngwao ya lona gore ye re dikokomane tse di ba kgone go bala ka yone ba itse ka yone ba itse gongwe le gone ka letsatsi le tshwana ya ka lone Raitso maikelo le maitamo a rona jaaka yaanong go se kgolo a boela mo setilong jaana a tsa setilo tsatsi leno le ke gone gore tota re dire maiteko otlhe ka bokgabane gore tiro tsotlhe tse di amana le tsa ngwao ya ka tautona a tlhalositse se ne ntse ebile se gongwe re saletse ko morago re le ba ga Mmangwato re ititea ka thupana ka gore dintenyane tsotlhe tsa ngwao tse di leng teng mo ga Mmangwato re ntse re di lebela ko tlase kante ka go dira ne re inyatsa mme tota ke dumela gore yaanong go tsweng hano Raitso ra go dira gotlhe mo re ka go kgonang yaanong gore ngwao ya rona ya Sengwato re godise mo Botswana a itse le gone gore morafe wa Bangwato o teng o tsweletse ka tsa ngwao ga ke itse o le rangwane gongwe o ka tlhalosa yaanong gongwe hela ka ba ile gore gongwe ga ba yo gone ha ke a tlhaloganya jalo gore Bangwato ga ba hithelwe mo Serowe hela ba tswa bogakala jo bo mo kane ba bona gongwe le ko bo tswapong jalo bangwe ba teng hela go ithaka bo Motopi bo Makala Mabedi go bapa le ko bo Maukwa le bone bo Mahalaphe bo Shoshong jalo ba ile gore gongwe ga ba nna le nako ya go takwano gongwe le hokolo le ba tshwaretseng hela gore ba itumelele lona mo letsatsing so segolo Raitso ke popagano le kagiso ga ra tshwanna go itobaganya ka semora kana ka dithotshwana ba ga Mmangwato go toa morahi o dirileng setšhaba sa Botswana ya ka o bua Raitso go tsweng ko Bokalaka go a ko Bobirwa ko Tswapong le ka kwano gone ka mo kgaolong ya Serowe le bo Shosho le bo Mahalape re tsa gore so se le sengwe hela re le ba ga Mmangwato nna keletso ya me le go rotloetsa ba ga Mmangwato ko re ano re tshwaragane re te re bope ga Mmangwato re dire ditso tsa ga Mmangwato ka bongwe ja merahi e mo ga Mmangwato morahi ga Mmangwato ga go tla ga Mmangwato yana ba ga Mmangwato yana go tla merahi ha rona ganye ba birwa bo mo teng batho ba kgaolo ya Tswapong ba mo teng batho ba Bokalaka ba mo teng le rona ba eleng gore gongwe ba ite go re se thotshwana sa ba bina phuti re mo teng le rona re ba ga Mmangwato re bopa
tšhaba ye ya ga Mmangwato go bopa tšhaba ya lehatshe la Botswana ka gore Batswana re itse ka kagiso mme ke dumela go tsweng hano yaanong ra go bopagana le go heta le ha e rilengwe mo pakeng e sa tswang go heta ngwaga tse 5 tse re kile ra bona mo go sa bone mo lehatsheng le mme ke dumela go tsweng hano ha ra go bopa gore lehatshe la rona le boele mo kagisong e re itse go ka yona. Rangwane ke a go leboga ka pego ente o yeno re tlhalosetsa ka ditso tsa Bangwato ke tsa gore ta tswelela ntse re bua mo tsamaiso ya letsatsi tsamaya go theogela le tse dingwe se ene le re ra Sebolai Khamane e le gore ene ke rangwana Kgosikgolo tota na re tlhalosetsa ka tse di harologanyeng jalo mme mo nako ya gompieko ka go tsenya re Nonofo Molefi o e le gore ene o ta mogakologela jalo o setse kile a nna tona jalo ko ofisi ya ga tona le bodirela puso mme ebile ene gompieko a lete ha le ene a tsila kgabile tota a supa jalo gone gore ke tsatsi la ngwao re Molefi ra go amogela mo BTV News letsatsi ke le Bangwato ba itumetse ba ipela ke letsatsi le lente mo Botswana mo Setswaneng le mo ngwao ya lehatshe ke a leboga Raiso go ba maruri morahi o tsile ka dipalo tse di nametsang ba supa gore ke sengwe sa dilo tse ba sa boleng go di leta bogologolo thata bogolo jang bagolo ke bona marara dikgosana tsa metse ya tsa motse wa Serowe dikgosana tsa metse ka kontaga Serowe le one morahi ka bone ke bona gore ba itumeletse tiro ya tsatsi jeno thata gongwe go ya pele sengwe se le gore ke utule se buiwa thata kana se se nkare sa eletswa ke dingwao tse dingwe ko mahatseng se se saletse ko morago go documenta dingwao tse go di kwala gore ka moso ba batang ba kgone gore ba di bale ba tlhaloganye dijo dipina hela yalo go ba maruri kana ditso tsa rona tsa Setswana ga ra itwaetsa go kwala mme seo se botlhokwa ke ne ke ntse ke reditse re Ramokhutshwane Kgantela a bua dilo tseo ke tse di botlhokwa tse di tshwanang ke gore ditso tse di kwalwe gore kokomane di te di itse mme le mo ditsong le dikolo tsa history le tsone di te di supe gore morahi o thologile kae jang ka gore kana ga Mmangwato ke merahi e mentsi e harologanyeng mme go botlhokwa gore go itse gore bone ba bogosi ja ga Mmangwato bo Rakgama tshika ya bone ya tologile go le kae mme re kgone gore go nne mo ka bogone go age morahi go kgone gore go le motshege gore mme go a pele tsamaiso ya bona bogosi ja ga Mmangwato e ta tshegediwa ka tsela e ntseng jang rame ke go leboge mo letsatsing le o e go nna ha batse letsatsi le go godimo thata. Thank you very much sir. Ke ka go ntseng ka teka kwano me ke a go amogela gape Kgosi Andrew Sebudi Seleka Lebudi Seleka ko motse wa Seleka tota e le gore le ene o tsile ka kwano le bangwe ba ba lalediwa ka kwano go ta go ipela le Bangwato jaaka ba amogela semmuso tota Kgosikgolo ya bone mo ngwao ya bone erra go ntse jalo Raitso kana Setswana sa re pelo tshwana boela manno matla sa gagwe o se bone tota re itumetse re le bogo Seleka ba phuting ba go Seleka ka se se diragalang tsatsi leno gore be re bona mongwa rona kgosi ya rona kgosi Kgama wa bone a ta go tsaya maemo a gagwe a ta go tsaya morahi wa gagwe a o eteletsa pele re itumetse re gongwe go tswa ga go ya pele merafi e mengwe hela tirisano mmogo o eletsa ya gore le Bangwato jaaka o tlhalosa re lona le lona le ba go Seleka mentse le Bangwato ebile le kwano go tshegetsa ngwao ya lona jalo le eletsa go dirisanya jang le merahi e mengwe le go ithuta hela le go tswakanya dingwao gore ka moso ngwao e kgone go rekisega botoka tota re le bogo Seleka ke dumela le merahi e mengwe e mo ga Mmangwato tota Batswana ka kakaretso re itumetse pele tswa rena di ditshweu boitumelo ja mo le mongwe yo ka kwano ke boitumelo le ja rona re batho ba go Seleka re itumelela gore tota ra go berekisanya re ntse re kete ga gona le dula ya ne re itumela le dula le kagiso le tse tsothe tse di botlhokwa ra go nna le tsone dikgantso tse le gore gongwe ntse di diragala tse ne kete di talothanya morahi di talothanya Batswana gompieno re itumela re kgosi ya rona jaaka tsena jana sengwe le sengwe ra go gona le dula go gona le thokgamo ra go bereka re berekisanya ka le dula le ntseng jalo
sengwe se e le gore se te gongwe se e le gore gongwe sa direga gantsi thata go na le go gate cultural tourism mo e le gore o tswakanya yone ngwao jalo le bojanala gore go kgone go ngoka bajanala nako nngwe hela e se ka go atiwa hela go jiwa dijo hela jalo bajanala yano ba itse gore ga ba tsile kana ba ile seleka kana ba tsile ga mangwato le kgone go rekisa ngwao ya lona botoka le dira go le kae gore le tswakanye ngwao le bojanala go ngoka bajanala le ba beeletsi hela mo kgaolong e ya ga mangwato raitso kana ga bana kgosi ya ka tsile mo ga yana re ipolelela gore bile re itumelela gore dilo tse tsote tse di le gore ntse re bua ka bo tourism re bua ka bojanala jo le re gongwe bontse bo sa kgone go nna le dula le di rileng ra go diragatsa dilo tse gore di te di nne teng gore jaanong Botswana te kgone go bonala sentle le bona bajanala ba ba tswang ko dikgaolong di sele ba ba tswang ko mahatsheng a sele ba tangkwana ba ta ba kgone go bona ledula leo re ntse re le bata jaanong re le bone jaanong re ta itumela gore di petse tebe re di dira tsa bojanala tsa ngwao tsa kgwebo tothe ra be re tsore ha re bua ka diversific economy be re tsore re bua ka gae sengwe le sengwe ke dumela gore ngwanaka se apere tshiama yaanong starren ra itumela re le batho ba go seleka gongwe molaetsa wa gago wa bo o e le gore o ka o ntshagela o le bane ba ngwato le kgosikgolo ka kakaretso le ba e le gore ga ba yo ka kwana raitsho re itumelela gore be re tsile kwano mo moletong wa tsatsi la gompieno bothe ba le gore ba ka tswa ba sa ataka kwano gompieno ba tlhaetse ka go tlhaela ga bone rona re le bo go sele ka re ba emetse ba ba sa ataka rona re dikgotsi tsa metse e mengwe ka kwano re ba emetse mme re itumela gore kgosi mo ngwame ra lebelela morago wa gago go morago wa gago ga wa bolo go nyarelwa o kilo a tsamaya wa lejwa wa kae ke nna motho wa boelo bile ke ne ke na le ena ha re le ko tshadibe borotsi a re laela gore nka re ga seemo a sa iketa mo tanama a ile kwa ileng teng mme ke itumela gore gompieno ke be ke le mongwe yo witnessang ke le mongwe yo supang tsa tseno gore kgosi mongwame o buile mo lehatsheng la gago jaanong re ta itumela bile re ba di ipela mo khuteng ga gago re le bodi ke a go amogela ke leboga a puyanele Batswana tanke e ne le kgosi le bodi ene ebile a tswa jalo ka ko seleka ka kwa Motswana wetso yo lebeletse Botswana television re gone ka kwano ka ko Serowe Sports Complex kwa ile gore gone moleto o tsweletse wa go busetsa jalo semmuso kana go amogela semmuso kgosikgolo a bangwato Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama mo nakwa gompieko Batswana ba tsile mme ra gona mare boetse jalo konto kgaso gore ba tsweledise manano a mangwe tare ba le redi jalo be ba boela gone ka kwano gore re tswelle re go neele tse ile gore o di solohetse tsa letsatsi ka kwano tla ke go amogele jalo Lovemore Mario ne ntse bana tsone ditshwantsho tseo ya kana tlhalosa jalo gore ba gone ka ko Serowe Sports Complex ko re bonang kamogelo yone ya ga kgotsikgolo ya ga Mangwato jalo Dr. Seretse Khama Ian Khama di bue dintsi di bua ka tsela ntseng jalo di tlhalosa tse leng gore di a di itse ka tsone letsatsi la gompieno le gonela ka tse ka bitsa re history ya gone ga Mangwato jalo ditiragalo di ntse di tsweletse tswela hela o ntse re kantse re tla re boela gone ka koteng ka gore di bue di santse di tlo bua Mosata Utona le ena tshwantse ra bua le ene kgosekgolo ya ga Mangwato jalo Dr. Seretse Khama Ian Khama le ena tshwantse ra ba bua ka tselentse jalo tswela ntse le bile BTV News. This edition of Eye on SADC, Venezuelan election observers